episode. Biyag ti tao. Ag-enroll kay ti Kolehiyo, Rosbel. Nakasaganan ti kwarta pag-enroll mo. Nangalaan nyo nga iti kwarta, nanang. Inutang ko pa'y laeng. Manon, nagadun sa ti utang yun. Uray jak pa'y ag-eskwela na awan kwarta tayo, nanang. Ay saan Di ka agsardeng. Basta ag-eskwela ka. Uray maiwaras ti utang ko. Basta makalpas kay ti panagadal mo. Engineering ti kayat mi iti amam nga alaem a kurso. Ha? Ikarigatan mi ti agsapol iti kwarta. Basta agbalin kanto nga engineer. Adu nga minen ti bimak na nga engineer dito'y lugar tayo. Nagpipintas pa'y ti babbalay da. Naglalastog nga rod dagiti parents da. Kunamutlan asino damot tinabak nang. Engineer latay anak da. Kunamutlan nakaramanda nga anyan. Kundi payab-yab da payon iti nagdadakkel. Padamot lang agkurkursing dagi jaydi. Ngem ita apaw kunamlan asino dan akon di payong tadida kayat ti mainitan. Nanang, Iso asika, Rosbel, tarimaanam ti ag-eskwela. Tano makagraduar ka, pakita akman mo't dagita nga agim babak nang. Nabakbak ng tanto ngem isuda. Iso ngagsaganakan, takuyogan ka mapan ag-enroll inton bigat. uray di dakon kuyugan, nanang. Syaklat tan ti mapan ag-enroll. Kabailak mat? O sige, makamu ka nga rod anak ko. Nukas na, naka-enroll ka matan, Rosbel? Wen ara, si Kangay. Nalpasan anyat kurso nga inalam ngay. Ay, engineering ti kayat da nanang kantatang ko nga alaak. Ngam sabali ti inyenroll ko. Anya? Amok ti pagpatinggaan ti kabailak ara. Nakapuyak iti kakasta a kurso. Marigatan na. Anya nga rod ti enroll mo? Kina maestra. Si Kangay. Kina-nurse mat kanya. Ay, naimbag man ta dagastusan kat nanginan sa ti kasta a kurso. Wan nga rod, iso ama asyanak kin ni Lola. Iso a panunutak an imbag, no kasano a makatulong akin ni Lola, Rosbel. Ay na. Adoy ti danom, Lola. Uminom kayo. Medyo napudot day ta adanom. Agyaman na kapok. Ay na, makaginawak pa nga uminom. Nakaroon samot ang tauyok yun, Lola. Agina na kayo ngamin mat, Trabaho kayo mat ngamin at trabaho. Ay, sana bale. Agimbagak tumutlaang. Narbisan naklang amin, iswakas taw. Gagangay lang nga uyak da ito. Nakakaasi kayo mat, Lola. Ay, No adala ko mamabalin ko, saan kayon apagtrabahuan? Tasya kon tagtrabaho, ngam agis eskwela akpay mat ngamin. tila ang panagadal mo tinto na ram kan panunutam. Di nakpakadanagan tan napigsaak pa'y ngagtrabaho. Kan masapol nga agsalu ka gak tapno mapagadal ka. Jak kayat ngagbanag kanto ang nakakaase. Iso nga ramidag ti amin nakabailak. Tapno makaturpus kay ti kulehiyaw apok. Natang! Gumatang kay iti natang! Kamuti kyo! Banana kyo! Gumatang kayon! Nay, nagsabat tamo mananditi kalsada nga aglaklakaw, Filay. Wan nga rod nana. Anya nga dagita lakom ita. Natang paylaang ita. Ay, saan pa'y matanaluom ta impaluom ko asaba. Nasaya at nga rod. Di kaglaklako iti pang merienda Tapno saan ta nga agpada iti lako, nana. Awan, balasang kaw. Marigatan nakmutlaang agluto-luto. May mayat ti kastoy ta diretso lakaw. Nasaysaya at matlatay nalawag asaritaan, nana. Natengken prutas ti isursur mo nga ilako. Tasya, kat dagitay naluto a merienda ti isursur kumat nga ilako. Ay, kawan Filay. Ay, unay ka ngamin ti kinarigat ti panagbiag tayo, nana.
Nubak nang tayo kuma. Saan tayo kuma ang main-initan nga gisursursur itilako tayo. Nagswerte dagiti babaknang tanakalinong dalaang. Ala, agan anos tayo latta. Tanya ngay ket saan tayo mo't naipas ngay abak nang. Wala, Jak kayat tagnanayo na kastoy nana. Kayat ko ti bumaknang. Iso nga ar-aramiden mi ti amin nakabailan mi ti asawa. Tapno mapagadal mi ti anak mi. Tapno saan kamin nga agrigrigat akastoy. Makauma ti agbalin amarigrigat. Oh, at to'y tinaglakwak iti nakamulak alamas bakit? Nasaya at nakalako ka. Inayon ko itinaglakwak iti bananakyo kun kamutikyo. Tani agbayad man to'y anak mon ije pagadalan da. Nay, Rosbel, tarimaan ng tiskwela ma. Di ka agpampamayan. Taam mo matirigat mi iti inam amang manggad. Tapno at dala ang pagadal mo. Wan, Rosbel, no kasano kumati panangigaud mi nga agtrabaho. Kasta kumamot kan ka. Igaud mo ti agadal. Tapno makalpas ka. Nawatam. Wen nanang. Kat inton makalpas ka iti panagadal mo. Sumapul kanto adagos iti pagtrabahuam. Tapno mayaon da kami iti rigat iti amam. Tababaen kan ka. Mapadasan mimut ti agbyag ananamay. Ti agsida iti agkakaimas amakan. Di erko na balay. Di kotse kanda dumapay. Ha? Di ka pa'y lagpapaaram Padasam ti maki-boyfriend dakas ka kanya. Pati ti agbalin na nobyom, dakas kanya. Tandaan day ta, Rosbel. Lola, makatawon lang ti Orion. Agradwara kun iti kolehyo. Wen nga ro da apok. Ay na, sapay kumata na pigsaak pay. Tapno makatrabaho aklat ta. Kat mapaglepas ka pay iti panagadal mo. Lola, ikarkararag tayo nga agbyag ka pa'y iti napaot. Tapno mananam munto matibunga ti adwa sakripisyom kanyak nga apukom. Para kan ka ti panagbaligik to, Lola. Si kanto ti pangipaayak iti dayta. Kayat kaayaon iti narigat a panagbyag. Agnamay kanto, Lola. Agsubali takto kada kayo. Apok, sana para kanyak tanyaman ang magunod mo abaligim iti biyag. No di kat para matlaan kan ka. Iso apagad-adalan ka, saan nagaputa kayat ko ayaon nakiti kinarigat ti biyag. No di kat gapo, tadyak kayat ama itulad ka iti kasi tinagdalanak. Jak kayat nga agrigat kanto, apok. Lola, Manipod ubingak, adu arigat tinapasarak. Aging gabi maketak. Patpatgan ka unay, isungar aramidak ti kastoy. Tadyak kayat ama itulad kanto kanyak. nagsingpot kayo at talaga, Lola. Awanan ti umasping iti kinasaya at yu at tao. Ipadpatag ka, apok. Agyaman unay kada kayo, Lola. Tauray awan dagiti dadakkel ko anang padakkel kanya. Adda kayo mat amang ipatpatag. Kanang bayabay kanya. Bayat ti panagdakkel ko. Agyaman unay kada kayo, Lola. Ala, di tan lagi pon tinapalabas. Tagliday ka laang no maipalagip ti inaramid dagiti dadakkel mo. Ti panang baybay adaken ka. Ang manya nga raod, awan mabalin. Tadamot ten bukod da pamilya. Banag apagsangsangita. Tunggal malagip ko tinarakrak a pamilya mi, Lola. Naragsak kami idi kadananang kantatang. Jak pulos inarapap ti maadaan iti broken family, Lola. Nala, sana balik tadaak met alolam. Patpatgen ka. Katuran niya pa iti mapaspasamak. Uray nakapsutak taon. Si dadaan naklatamang protektar ken mang bayabay ken ka, apo. Papanam ita lakay.
Inakila ko tayo naburas ko abungat papaya tayo bakit. Sika nga Inakmat isursur nga ilako tay linutok a pancake kan pansit lakay. Sapay kumata malakok amin. Kat dyan tangay. Napan ka din nag-eskwela? Wen, nasa paarimwar. Awan ka mo ngamin itay nagrubwat. Alang nga rod, agdagat tapay bakit. Tamakataon langan, aggraduaran dyan ta. Wen lakay. Ay na, addanton engineer nga anak ta. Magagaran akon amangi marcha iti anak ta inton agraduar. Tapay, sikat ti mangi marcha. San asyak? Katsyak tasyak tiin na. Agpicture kan tulaangan, dado. Lola, adda good news ko kada kayo. Anya day tangay, apok. Naka-applyak iti scholarship. Saan kayon amarigatan amang paadal kanya? Anya, ay na, nagsaya atan. Nga masapul ka no amin tinarak dagiti gradok. Tapno sa anak ang maikat kas iskolar. Nalangarod tarimaanam ti agada lapok. Kat kabayatan na napig sa akpay. Agtrabaho aklat tamot Tapno makatulong akken ka nga uray kaskasanaw. Ay na, sakit ti bagbagi ka. Uray siyak nga rod lakay. Ay, banog ta siguro daytoy. Ngam sana bale, tadanton anak ta nga engineer. Wana, saan lang ay sudat at da engineer na? Addan tumutin engineer ta bakit? Wen apalan da talaki di lakay. Anyan to nga tati parchen tayo no agraduate di anak ta. Umanay nga ta jay do ababoy. Ay, uray talon to Iyawis tanto, dito'y barangay tayo. Tapno mamuanda nga dan engineer nga anak ta, bakit? Ay katun alakay. Umanay mutkit di aje talo ababoy asagana. Ay naapo, kamaudyanan na. Makagraduar ka ni Timabiit. Wen Lola, agyaman na kada kayo. Ado ti sakripisyo yung iti panagadal ko. Sikat adda nagsakripisyo. Ado tirigat mo iti panagadal mo. Ay na, nakaragragsaka ka talaga. Ngamin, amo kasaan kanto maitulad kanya kiti naglabasan. Ay, sapay kumata, may aplikar mo adagos ti inaadal mo, apok. Wen nga rod Lola, tapno makasubali tak kada kayo. Ulitek, apok. Saan ka pinagadal, tapno ikanak itinapinta sa biyag. Jak almanan day ta, tayo na irwama ko ni tirigat. Tilaeng kayat ko, kat saan mo kuma mapadasan dagitirigat ang nagdaldalanak. Iso amaragsakannak. Ta saan nakapinaay, itarapaap ko para kan ka. Apay ngay, anaglibak ka kada kami, Rosbel. Kunamila no addan anak mi nga engineer. Ngam kina maestra mo gayam tinadal mo. Pakawanan dak ko mananang. Nakapuyak ngamin at talaga iti kasta a kurso. Mangilawlawan ka matrusbel. Sapay inwarwaragawag min amay sakanton nga engineer. Nga pinain na kami. Mangilawlawan ka. Sana bali ta makaturpusak lat tamat. At least makagraduarak. Iso adi kayon agungat nanang, tatang. Agragsak kayo kitdi. Ta makagraduara kun iti kuleyo. Kat no makapasaak to iti board exam, agtrabaho akadagos. Rumbang laang, tapno makasubad ka kada kami adadakkel mo. Wen, Rosbel. Tano saan agapo kada kami? Saan ka amakadal? Panunutom kumadag iti adaw arigrigat may. Pasaray ag-overtime kami pa yung aglako. Tapno makaurnong kami laang iti pag-eskwelam. Wen tatang, jak tumalipatan dagita. Ay, sayang. Kunakla no may sakanton nga engineer. Sayang talaga. Lala. May payamon. At datitan bakit? Sana bali? Ta makagraduar lata. Nga oray sa bali ti inadal na kurso. May mayatin ti kasta.
Gumtay nagsardeng. Huwag matkit di Nagsweldo kan, Rosbel. Wala nang. Ayan ti sweldom. Yawat mo adagos kanya kon, tayo nakmakitsenda, kan gumatangak iti materyales para iti balay. Tain inutan tayo apapintasan, to'y balay tayo. Ado ti sweldok nanang. Ne, kurang day to'y. Kurang iti 1,000. Para kanyak mutan awan allowance ko. Ay sana mabalin, yag mo amin asweldom. Idi da kami ti mangmanggad. Ited mi amin kan ka mapaglakwan me. Awan apulos ti agbati kada kami. Iso nga ita tasikan ti adda trabaho na. Kastabot ti aramidom kada kami. Yintrigam amin asweldom kada kami. Dadola kay. Sukatan tayo dagiti plato tayo. Ibelengtan dagitay daan na plato. Ne, gimatang ka iti baro. Una, dagitay babasagin a plato dagitoy. Pangyayamanin a plato. Sayang dagitay plato, ano maibulag. Oray plastik mo't lang dagijay. Kakaiso na nga agsusweldon di anak ta. Nanaman tamot at ibiyag tibak nang. Nalakad sikat makamu Kan oray dagiti kaldero. Sukatan ta amin ng dagijay. Dagitay nginginaan a kaldero tigatangak no bigat. Kan amin apigad, sukatanon. Dagitay pangyayamanin nga style tigatangak to. Hay, kamaudyanan na. Pumintasan ti biyag ta. Babaan itanak ta bakit? Una, rumbang lang muna ta subadan. Tano saan aga po kadata dadakkel na. Saan makaturpos iti kolehyo. Wala. Masapol apapintasan na ti biyag ta. Tapnod na sirbe ti adu abambanog ta iti. Nay, di kay sama itag trabaho no felay. Kanakan. Manipod nakapag-graduar kayo. Diyan mo't makikita nga agla ko kayo itinatang amula yaw. Iti anya pa'y laga pong agtrabaho kami ngay. Kat di adal nga rodan di anak mi, angkal. Kasta, pinagsardeng na kayo di anak mo nga agtrabaho. Kasla kastan Kasla kami mo't agsusweldon angkal. Tada kami mo't ipagdiretsuan ti sweldo di anak mi. Kanya, naimbag man, itad na kada kayo ti sweldo na. Ay kat kapilitan tananamon mi mo't ti bunga ti nagrigrigatan mi, angkal. Apay, no saan aga po kada kami naka-eskwela nga rod. Ha? Iso nga rod pinagadal mi, tapno ipaayanda kami itinapintas panagbiag, angkal. Iso nga awan karbengan na ngagreklamo. Ay na, napintasan to'y balayaw, kaka Severina, kan nagkakapintas dagiti gamit yaw, diti unag ti balayo Ay na, jay apukok tinanggatang amin kadagita kaka. Nagdakkel to'y balayaw, nga magmaymay sa kamay. Wen nga rod nagabroad mo nga minan di apok. Ngam kuna na nga adan tutulagan namang kadwa kanyak dito'y balay. Tangdanan na kano. Saanan kunak nga mipilit na mo. Ewan mayamalang no, adakadwam dito'y. Nagbiit, nakaurnong niya po ko man niya. Nars nga may niya brown. Dakalaki di sweldo na iday. Jak amo kaka. Jak mo damdamagan. Naimbag kamay. Napakumbaba kalat ka. Nga urayadan mabalin nyo iti biyag kaka. Ngumye ka anak ka ni Fele. Isuda nga agasawa. Ay sos. Hey! Pirme ti palangguada. Kit awam mga pakakitaan. Ti palpalangguada. Tadi na paimot na nayunan ti posti di balay ka. Mala, baybay amano kasta ti kayat da nga aramidon kaka. Narigat pakibyangan ti kasta klase ti tattao. Uy nga raw. Bagbagak kumata ka anakak.
Natangsit da talaga. Ne, apay nga umakar ka iti pagtrabahuan. Kat nagmayat lang arulan ti trabahom dito lugar tayo. Dakdakkel ti sweldo iti pagakarak tatang. Kat isumalaang no agabang kay jay, ta medyo adayumot a lugar di pangisurwang. Sa anak nga agabang nanang. Adda libre apag naadaki jay. Malangalon, lukasta ti desisyon mo. Basta tayo sweldo ma, ipauit mo adagos kada kami. Juan Rosbel, ngamno kayat mo, agabrod ka laangan. Dakdakkel ti sweldo ija abroad. Kitaom ni Ara akaaruba. Ijay abroad tinangipakatan na iti inadal na. Nakabakbak na ngan. Mabuti nga agabrod nanang. Ano saklangan diti pagilyan tayo. Nagpauitan di anak ta. Ikanak mata, pagguduan ta bakit? Manipod nagsweldo di anak ta. Di ta pa'y nakailasin iti pagpa-repair dito'y balay tayo, lakay. Maudain da ita repair. Intun nagsweldo manen Malangarod, papanamanan aya. Basta dakwartam, kanayon karumwar. At dalamapan ko gatangan. Hello, Lola. Kumusta kayo iti babaunan? Nasingpot-mat lang kada kayo? Wan ay nanaggagat. Isu na lang ta, spoil the nakmat. Isumat amin ang taggaraw dito'y balay. Ultimag timplay ti kapik, isu amin. Kurang nalasubwan na kon. Talaga binilin ko akas ti aramidan na, Lola. Ngamin, jak kayat amabanog kayo. Ay na, napigsaak pa'y mat, apo. Basta jak kayat nga agbanog kayo, Lola. Kanwan gayam, linawas nga adda umay mangsukon kada kayo di taalugan. Tagpasyar kayo iti babaunan. Binilin ko dayjay amang ipasyar kada kayo. Ay na, agas-gastos kalaan. Baybay andak iti kayat kong aramidan, Lola. Tauray awanak iti danayo. Maiparik naklat na no kasano ti kinapatigyo kanya. Ay na, makalwa akman na diti kasta nga ibagbagam, apok. Nakasingsingpot ka talaga. Mailiwak lakang ngarudan kang ka. Sana bale, Lola. Taumadan ni manen ti panagbakasyon ko. Ipapastayon to ti agin niliw, Lola. Naimbag man ta nagawid ka, Rosbel. Nagsweldo kan. Ay, manipod itatatang. Di yun namaan ti sweldok. Tanay katakon iti trabaho. Anya? Ne, apay ngay? Pagkawanandak ko ma. Ay na, si kabagayam day tanak ko. Apay ngagsangsangit ka. Naikatak iti trabaho. Ngamin, nakirelasyonak iti katrabahwak nga daan asawa. Anya? Anya? Isu adi yun namaan ti sweldok tawanan pag sweldoak. Apay gamin nga inaramid mo ti kasta anak ko. Nagayatak lang mat. Awanan ba intay di lalaki? Kunana siyak tayayatan na. Ngamdinak mat na ilaban. Iso akampante ka nakirelasyon kang kuana. Takanayon na nga ibagang ilaban na tayan ayat mi. Ngam saan mat gayam? Anyan day ka na inararamid mo, Rosbel. Kasano tayo pa'y itan nga eh. Mapanako nanang. Ala, anak ko. Sapay ko mata maka-apply kan iti trabaho. Ay, wan nga rod. Uray sales lady di na. Basta makatrabaho akmanan. O sige, mapanakon. Ay, nakakaasimot ti anak ko. Nabayagan nga agap-apply iti trabaho na. Nga marigatan mo na makastrak. Anyan tinagbambanagan ti anak ni. Ay, bagay. Anyat sang-sangitam. Mas asya na kay anak talakay. Malagip ko laka nga ron tinararamid takan ko na iti kalabas.
Ti panang perpersatakan ko an amang tad iti sweldo na kadata. Ay, oray sakmat nga ron. Masyanak iti anak ta. Siguro, no saan ta ngayon walwaldas dagitin inted na kwarta kadata. Nalabit, nakaurnong kumadya anak ta. Kit adda kumamit pangrugyan na ita. Taawanan sweldo na. Wan nga roon. Iso am akong konsensya aklakay. Mala, sulnitan ta tinagkurangan ta iti anak ta bakit. Bumawi takin ko na. Anya nga ron ngay. Agtrabaho tamanan bakit? Agmula tamanan, tapno agda ilako ta. Di tayo ipanamnama kadagiti anak tayo, dagiti anyama nakasapulan tayo itibyan. Numangted da iti tulong pagyamanan tayo, ngam di tayo mabalin a puwersaan ida. Ken di tayo kumaibuyboy, dagiti rigat tayo anang padakkel kadakwada, tapagrebengan tayo dayta kas naganakda. Alagagayam di tan tinagpatinggaan, dayta nga istorya, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurati gayamyo, Jenna Almoite. Thank you iti panagbuyak ken panagdengeg. God bless iti tunggal maysa.